kamal we kamal telwanga chabu jojal garamam telkwanga telpiu belto chadak pa kon ramamane läärän bialen kejan guasame agar dangrau ti chayen rewe ka katum ka guase chawa tud gat kos tian dang kan wearol mayil mashak kan chayen rewe ka Sudan ni metar ka jaron wala ka mi chakor chatoga ka jan Saturday paiwa an guasamo chutoga no chwane diala consider thijinä chagoro bakulun longa ka ko chikor chedatin ko dana togre wich ka Sudan kan dangro tama chakalun chaka jaka jawo buka brar antama shikalwar reiring ne tin kon inde ka jeg ko kan kos ko kan la taslajo la ne ko taslaj ko janay yob ka janay kamrar ka telami to kane kan dangro tut gat ko tian dang kan wierol mayil machak chicken right machikan gor ka social media no shilo tes ko channel nyana wala bakarare which ka Sudan ngayen dialan go chikor che tokten antama che tenaka jokan kor kandan tore which ka Sudan ka kan ko tane te chop ka jan baru de raw tin ko na shangun tin chakam ne dialo to de mal de jelat ke je chala do ba chaje yarba kane dialo content chi right machikan marpin ko this is fire daratin an korame ajen ko danan ngot we don na da lunko diego jo dong bu korba bo we kam bo wona ka border dung South Sudan mi gorko de border de jagwit ka do badan de ne to de nangre refugee camp ke de refugee camp de jeladen wini ko korame we long an man do dienen go ko to ko ne yalla kon jere wi Sudan chiwo ka jazira ka tanin chiwo ka canal river ala ne ti wa gwasmi gwaza wo ka Darfur cha togono wo korba we ka wutan ka dalna chala do te ke kam de chop ka kor wujendaro te wite tin en Darfur ka chala do mo kor wo chup tin dong dare je gorje to de border dial de kam de latin ke de kam de nangre wit ka South Sudan kwa South Sudan kwa te jo de kan border in de kan realaka ka security dana de kam netin kon tilla refugee tin jen ka Sudan na mi de lar de yen linga jan gwasme biya te kaman